lele ya. Yan. Kemudian deh. Mengangkat tas semua dia. Kayak kemarin dia kan beda angin di balik buru. Kena suku tu. Nak Mas Doni baik. Nyaman ya gondek iya. Ayo. Pokok ni kan. Bisa kerap nanti job anyar. Tanah balap harapan cana aja. Berkeliling tadi. Kalau mau cakap, engkau mati nak aki. Kacaunya kok. Kedai nerong arah ya. Ada apa?